Takole prva skupina deklet je štartala v teku na 100 metrov. Na drugi cilj manjka Lenja Stahpez iz Avstrije. Sicer pa ostala 3 dekleta na štartu, na peti progi pa zmagovalka Taja Brezac, atletski klub Poljan Maribor, 13.06, veter plus 1,5 metra na sekundo, Taja Brezac 12.93, torej uradni rezultat Taje Brezac.